Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Kau sunjuk wahai nong rejaintia haga jingalang kebalong haga kakandai trik unai wing arajar posau hami mentedu kelakin tu yaka sorkar jela pan penkloino kajing maramot yaka Surok ba National Highway 6 naduk na tuber haduk malidor is Giant Hills strength. Presiden ke sunjuk ma Armino Slipon habakan hading ke jingalang ula ongkat nang mi gisngi lasaki yaka jingjur ke Julor juga ke Surok NH6 kebalak Ktah yu pat ba nong Leit nang wan. Kini Jing Julor Jong ke Surok ba ke Ktah Tang yang kelit kawan hendak ke buat Jing mapat yang Koit ke Khiah Jong ipat ba no sosnong bagi kena skol nomor ba ke Surok ladap dah ke pumpum. Kesenjuk kelakin turu ya ke sorkar pan penkloino ke Jing keren nak benta ke Jing penkre ban wanra ne penhe ya ke Surok NH6 Jong ke Fulin namun pensuk ya kelit kawan bat pelat ne Jing sakut kali nomor ke Surok ke dai ubut lum Jong ke jela Meghalaya bat penyosok ru ya kiwi ke jela. Ini to wa ke sarkar open smart ka le ya ke repairing ha chilenter yang National Highway 6 ke wada sedang kat kamu yoi wada MK pothole ki wada Ktah ya ke lai kawan nado na tuber ter hadu poi malidor kamtam hedi por iwa Muslim day da yo celebrate ya ke Christmas ko ha pun themi ya ki yung kisam lene ha pun Koit pun jinger ya ka sap ka kup pat kamjo ya ka jingim ge yong i yo lai i na ka ni ka dos le ne no pum te ka ro kam te ka ni ka jing Ktah ya ka imlang sa lang ge yong i wo lai i na ka jing sakut kali le ne ka jing dheng kali le ne ka jing blok kali na ka por te kentu ya ka sarkar he wo e bor yo kontrak wo dang repair kan ni yo repair smart ki kenang wo man ka lai one bike ko sok pat ko lai le saja ne bentau Ktah ya ka yap ka im ka saw ka sian bon kini ki PIC CIC ko duna bon ko yebe ki civil hospital bat ki witwan ki hospital ko em chasor bat kapsor te kenang wo ki nong chong yang i yo lai kini won jing e te kar pat i ya ka sarkar pat kamtam yo minister in charge yang ka road wa usnyau bahau o e ke jing rap ko smart but yo kurun chakani ke benta ko Ktah i gini ki chnong ko em hagini ki area apo yo east jantia na do ni khriat ter mangkri ka chirpi lom chnong ka tongseng ka perta kuna umkiang bat ki bun ki chnong ko em hetu na ka benta wa sakut kari hawalai em kam ni chisngi ulai ka ho wani hado ka step ko bot le ne chisngi tam le ne arsngi te kantui wa giwan ki perlok ki wa khai khaba wala lumbang ni Surok da wo maintain pi ya ka jingkit ke jingba yang pi yo lai ni sakut kari wo bot pi ya gi an yang ka transport na ka benta ka jingkit overload pendunai ka hedi por khnang yo pensuk pensani kan pu de bi yo ya ka proper repair dan nempu yo Surok bah te kentu bat karpa na ka yang ka senjuk ba chnong ya ka sarkar kad wi wala wo speed up i o pelai ia kawan ka jingya kelam lane ule ia ka assessment lane ia ka site inspection na ka benta ka jingpen kre wanra ia ka 4 lane khanang yo lai ini ki ki jingjia tan ka yang senjuk he chnong kentulang ye waro ki nong chong chnong yo ka rijentia o man ki le ka wi kre lang wa ki jing temu ba yo ka sarkar khanang yo lai i uchna jing e de i kani man ka jing kentu bat kar unyi le chagi benta man liang manang he jing to wa develop but modernize ya transport road communication hagi benta bat ki block ki pair ki man kendong kamayo ya po yung garijantia yung i ka jing sa din hejing to o Surok yung ka saipung block kwa e wo pun smart no igani bat kamjo rambai
borkat Hynrei Hynrei uni le man wini backbone Surok wa penpoi ia ka lai kawan ia ka khi ka kre ka kamai ka ji pat ki lat yo kam yo jam te ka jingkan tu ko khaddo na ka liam ka sanjok hai jing to wa ka sarkar wa ki lat ka ruti wa wie yu to ia ki lat yo kam yo jam de wo pen smart ni ia ka ni ka an ko de chna kat kam wa tibi hai jing to wa ka ni ka import export ki border ki wa ye ki bru yo khi yo kre wo pelai ya ka moyong wo pelai yo new boulder stone ne mole wo vie khi ka ba chekeri ko marjan ba cheki jella ko marjan kani ko vie yu penduna iki kam si kam roi i kam to kam them ki kam luti wo gi vitawan khanang wa ki nong chong chong yong grnom jaitia yo lat ki khi ko mai te hei pentai wa khaddo ba ri wa kwa ele pun snyao he ji to wo kani ka put le ni khap put wo man ka conflict le ni ka border dispute wa chilenter yong ka rilom jaitia ki wa yi ong ha ki banta yong ka block 1 ki wa Ktah ba yi chnong marjan wa ka jela Assam na ka banta ko wa na ka por cha ko por ka jing chong suk chong san na ka daw ko slem ka jing ye pan bai por te kan tu yi ka sarkar ka wa yo penduna ye won woni jing begini nam chong chnong yong i ha ka ni ki thau yo like ki nei ni jing yo da mat ki yo like ni jing ma jing so ba na ka jing yap kamajia hagi snem ko da dep chaden kani ka jing ka tu bar ka jing karpat but em le ka jing yo luti walang ba kani ka sarkar go smart no go up ye jing pasnyao yong ki we het nong wa hagi benta go per ki seng dalang le ni ki bitawan ba lengba ka jing pasnyao yo pasjuk we het nong wa ka rijantia uman ka ri lom jantia uman ka ki ko yo ye ki te ki won ki jingker ku ki man liang wanang kam ong nai te he ni por ka jing yakram ni chi bon ki banta ba da yo ile ka jing pasnyao lomba ki de khot ku per kat kam man ha ka jing snyao ka jing chem yong i ha por lom jantia kini te no ka jak e ku blai phi ki press ki media ko ye phi pun poi ya ka ni ka varta chaki boring wa chaneng but hagin ki sngi khajak sngi na kalyam sinjo he chnong rangkat ki dokhat ki yam ka do lai chem gi na do no chief minister deputy chief minister but ki vitawan ki officer in charge but ki minister in charge ki wi to wagini ki jing ki yam ki te kani to ka jing pasnyao but ka jingker pat ka wa sarkar ko ron ka hagini ki banta ka wa iu pasnyao langi wa waro ka jing yakut yam i yoluti uman ki ko sei sla bar uman ki jing yoluti yang i uman ki wejo